Drage braći i sestre, poštovani prijatelji, dobrodošli na još jedno predavanje u organizaciji Kulturnog kluba Crnjanski. Za vas koji ste prvi put sa nama, jedno kratko predstavljanje. Kulturni klub Crnjanski je srpsko nacionalno udruženje koje želi da svojim aktivnostima doprinese očuvanju i afirmaciji srpske duhovne kulture. A večerašnje predavanje bavi se upravo korenima ili samim početcima srpske duhovne kulture. To je onaj istorijski period u kome je došlo do dodira i prožimanja drevnog srpskog i slovenskog nasleđa sa duhovnim i kulturnim tekovinama pravoslavne rimske ili romejske civilizacije. Naš večerašnji predavač je doktor Dragiša Bojović, profesor Filozofskog fakulteta i upravnik Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Svakako, jedan od naših najboljih poznavalaca ove zajedničke vizantijsko-srpske istorije. Gospodine Bojović, izvolite. Hvala. Braćo i sestre, pomaže Bog. Ja se negde krećem u krugu srpskih ideja. I izuzetno mi je drago što imam priliku da govorim na poziv kulturnog kluba koji nosi ime Crnjansko. Kada se setim Crnjanskog, najviše me asocira na tu ideju njegov glas. I Seobe i druga njegova dela, ali ko je slušao kako on izgovara lament nad Beogradom ili neke druge pesme, onda je morao reći da u tom glasu sakrila se, pa iznova vaskrsla nakon izgnanstva ona srpska ideja koja se začela vekovima pre Crnjanskog i pre drugih velikih srpskih književnika i ne samo književnika 20. veka. I sam stručnjak za Vizantiju. Vizantija je u mojim istraživanjima, u mojim promišljanjima, bolje rečeno, u onolikoj meri koliko postoji, kao što reče naš domaćin, onaj dodir između tog drevnog, pravoslavnog pre svega, grčkog u srednjem veku i onog sveslovenskog i srpskog u srednjem veku. Šta Srbi duguju Vizantiji? Odmah ću odgovoriti, ne baveći se geografijom, državnom ili pravnom istorijom, ne baveći se koliko možda Stefan Prvovenčanin duguje Vizantiji ili njegov otac Stefan Nemanja pre toga duguje Vizantiji, ili koliko veliki srpski kralj, sveti srpski kralj Milutin duguje Vizantiji, nego ostajući pre svega u krugu ideja. I to onih ideja koje imaju božansko poreklo, svešteno poreklo, one ideje koje daju jednu posebnu, ajde reći ću aromu, nije najbolja reč, zajedničkom, duhovnom i kulturnom prostoru svih pravoslavnih naroda u srednjem veku, ne samo Grka i Srba, nego i drugih, nekako okupljenih u jednom pojmu koji istoričari vole da upotrebljavaju, to je pojam Vizantijski Commonwealth, dakle Vizantija i svi drugi pravoslavni narodi, čija je kultura nastala od
njenim uticajem, ili u okviru jednog drugog pojma također popularnog, to je Slavija ortodoksa, ili još jedan pojam koji promovišemo ovih godina u Nišu, Pax Bizantino-Slava, dakle, jedno saglasje vizantijsko-slovensko. Dakle, u okviru tih ideja odgovaram odmah da Srbi duguju Vizantiji nebesku lepotu, rusku dušu i vizantijsku plavu. Nebeska lepota je božanska lepota. Nebeska lepota je božanska svetlost. Ona svetlost kojoj početak ne počinje i kraj ne iščezava. Da se poslužim jednim srpskim klasikom, srednjovekovnim, dakle ona svetlost koja ne ishodi na istoku, a na zapadu zahodi, to je ova materijalna svetlost koju možemo vidjeti našim očima, kao što je mogu i vidjeti i životinje, već ona svetlost, kao što rekoh, parafrazira, koju početak ne počinje i kraj ne iščezava i koju jedino možemo vidjeti s anđelima. Zatim, tu je ruska duša bez nacionalne odrednice. Ruska duša kao jedan pojam koji obuhvata ne rusku ideju, nego upravo tu drevnu, pravoslavnu, predanjsku ideju. Ali je negde između dva svetska rata u mnogim kulturnim krugovima, pa i u ruskim i u srpskim, definisana na taj način. Zato što je Rusija jedan od najvećih baštinika te drevne, pravoslavne, vizantijske ideje. O toj ruskoj duši, koja nema svoj geografski centar, dakle ona niti je na prostoru Rusije, niti je na prostoru ruske dijaspore, niti je na prostoru nekadašnje Vizantije ili grčke dijaspore, niti je u geografskom smislu na srpskom prostoru, niti u srpskoj dijaspori ili nekoj drugoj pravoslavnoj dijaspori, nego je ruska duša nešto tanano, suptilno, nešto što postoji u svakome čoveku koji čuva to drevno pravoslavno predanje. Rusku dušu je na najbolji način definisao jedan poznati srpski istoričar umetnosti koga ja često pominjem, zove se Svetozar Radojičić. Je govorio, naravno, o srednjovekovnoj srpskoj likovnoj umetnosti i izrekao neke misli koje su u jednom teškom vremenu posle Drugog svjetskog rata, i ne samo njegove misli, nego i njegove radovi, stvorili pretpostavke da se pravoslavno predanje očuva u jednoj neznabožačkoj akademskoj sredini, odnosno u jednom neznabožačkom akademskom vremenu. Vreme posle 45. godine, to je vreme kada deluje, istražuje, objavljuje, predaje Svetozar Radojičić, dakle, to vreme posle 45. godine, ima ovdje nas nešto starijih, ovi mlađi, naravno, samo iz knjiga pamte to vreme, pa i ja, naravno, delimično iz knjiga, ali prosto to vreme je trajalo sve do 80-ih, 90-ih godina. Dakle, u tom vremenu, kada je pravoslavna teologija prognana sa univerziteta i kada ne postoje uslovi za
uslovno rečeno njeno javno manifestovanje, dakle u jednoj akademskoj sredini kakav je Beogradski univerzitet, jedna naučna disciplina kao što je istorija umetnosti čuva pravoslavnost vizantijske srpske ideje. Zašto ta disciplina koju nazivamo istorijom umetnosti čuva najbolje? A ja ću reći jednu jeretičku misao. Istorija umetnosti je bolje sačuvala pravoslavnost te ideje nego savremena srpska teologija. Savremena srpska teologija je pod udarom tih strujanja i zapadnih i onih koji su dolazili uslovno rečeno sa istoka, često gubila vezu sa predanjem, sa svetim ocima. A zašto ta istorija umetnosti u najtežim komunističkim vremenima nije izgubila vezu sa predanjem? Iz jednostavnog razloga što je u srednjem veku freska, odnosno ikona, više nego bilo koja druga umetnost sačuvala pravoslavnost. Negde u arhitekturi, u skulpturi, u toj kamenoj plastici, u spoljnoj obradi materijala te skulpture, u hramovima, imamo uticaj i romanike, i gotike, i zapada. U unutrašnjoj arhitekturi, naravno, čuva se pravoslavnost, dakle, unutrašnja struktura hrama čuva tu pravoslavnost, ali ono što najbolje kroz čitav srednji vek čuva pravoslavnost je ikona, odnosno freska. I naši istoričari umetnosti, čak i kad nisu verujući, istražujući tu umetnost, oni također čuvaju tu pravoslavnost i ne izlaze iz okvira te pravoslavnosti. Kada uđete u bilo koji hram pravoslavni, a koji ima sačuvan živopis iz srednjeg veka, uđete u Studenicu, u Žiču, u Gračanicu, Pećku patrijaršiju, pa vi se prvo srećete sa evanđeljem u slici. Sve je pravoslavno u tom hramu. Teže je naravno i teža je komunikacija sa književnim delom u srednjem veku. Iz jednostavnog razloga što to književno delo nastaje na jednom jeziku koji savremenom čitaocu nije razumljiv. Vukova reforma je napravila raskid sa srpskim književnim jezikom, sa jezikom Svetoga Save, sa jezikom Svetih Ćirila i Metodija. I danas taj crkvenoslovenski, odnosno srpsko-slovenski jezik ili staroslovenski jezik, ili staro-crkvenoslovenski jezik vrlo lako razumeju i Rusi i Bugari. Srbi imaju problem da čitaju taj tekst, a prevodi su se pojavili dosta kasno. Ali Srbin u bilo kom vremenu, kada uđe u hram, dakle, on se susreće sa pravoslavljem, sa pravoslavnom verom. Nije mu potrebno poznavanje sveštenog jezika. I Svetozar Radojičić i čitava plejada srpskih historičara umetnosti, i da su hteli, nisu mogli izaći iz tog pravoslavnog okvira srpske ikonografije srednjega veka. I on je u jednom tekstu, vraćam se na tu rusku dušu, u jednom tekstu koji se zove, čini mi se uz jedan sopoćanski citat, upravo govori o tome kako zapadni naučnici, čak i dobro, kako kaže, obavešteni holandisti, to je neki deo latinskih naučnika, dobro informisanih, školovanih, imaju problem sa razumevanjem vizantijske umetnosti, vizantijske slike. Ne razumeju, kako kaže Radojičić,
vizantijsku religioznost. Pokušavaju da je vežu za zapadnoevropsku skolastiku. A onda, Svetozar Radojičić u tom tekstu kaže, naravno da imaju problem, jer su tu umetnost stvarali ljudi posebnog osjećanja. Ljudi posebnog osjećanja. I mogu je tumačiti i razumeti danas. Samo ljudi posebnog osjećanja. A ko su ti ljudi posebnog osjećanja? Upravo oni ljudi koji imaju rusku dušu. A što znači ruska duša? Verujući. Verujući. Onaj čovjek koji nosi Boga u sebi. Koji nosi onu istu veru koju imao Sveti Sava, koji su imali Sveti Ciril i Metod, koji su imali sveti oci pravoslavnog istoka. Nije ta ruska duša privilegija razumevanja knjaza Miškina ili nekog drugog Rusa. Ta nacionalna odrednica je uzeta samo kao simbol i ona znači i vizantijsku dušu, i rusku dušu, i srpsku dušu. Dakle, ona duša koja kada zastane pred Sopoćanskim uspenjem Presvete Bogorodice ili pred Studeničkim raspećem Hristovi ili pred Mileševskim Svetim Savom ili Mileševskim Belim anđelom ili pred Sopoćanskim apostolima. To je ona duša, dakle, koja zastane. To je ona duša koja negde u nekom detalju prepoznaje suštinu, monumentalnost, vidi onu zraku svetlosti. Ne svetlosti koja se negde probija kroz maleni prozor pravoslavnog hrama, nego one božanske svetlosti koja se može vidjeti samo sozercanjem, odnosno razumevanjem, potrebi jedan izraz koji nije adekvatan, razumevanjem one svete pravoslavne vere koja nam je ostala ne samo od svetih otaca, nego i od naših svetih predaka. Kada taj klasik srpske književnosti srednjega veka, neću mu namerno reći još ime, kada govori o Stefanu Nemanji, ne o Svetome Savi, bio je učenik Savi. Kada govori o Stefanu Nemanji, on kaže da je mnogoletna pisanja sabrao u jedno. Šta su mnogoletna pisanja? Pa čitavo sveto predanje. I Stari Zavet, i Novi Zavet, i Sveti oci. A Sava, govoreći o svom ocu Stefanu Nemanji, kaže da je bio učitelj prave vere, nastavnik premudrosti. Kako mi danas doživljavamo Nemanju koji istovremeno i ponižen od strane Vizantinaca, a istovremeno i uzdignut od strane Vizantinaca. Imamo li mi uopšte predstavu o Stefanu Nemanji? Ko je bio Stefan Nemanja? To pitanje postavio jedan srpski vizantolog s pravom, bio odavno, ne, pre 2 meseca prilike tekstu Novostima, Vlada Stanković, upravo želeći da na pozitivan način reafirmiše ulogu Stefana Nemanje. Ja neću govoriti o njemu iz te historiografske perspektive. Ajde da govorimo iz ove duhovne. Ko je Stefan Nemanja? Ako ga Sveti Sava naziva učiteljem prave vere i nastavnikom premudrosti, da li znamo nešto o njegovom obrazovanju? Pa nisu se u tom domu mogli roditi
takvi velikani kao što su bili Rasko, odnosno Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, da taj dom nije bio poseban, da u tom domu nije bilo blagodati Duha Svetoga. U domu Stefana i njegove žene Ane u monaštvu nazvane Anastasije. Pa je čak da ostavimo i Stefana Nemanju po strani. Da li znamo nešto o Savinoj majci? Kakva je njena uloga u vaspitanju dece? Ja volim da napravim jednu analogiju. Uzimam još dve velike ličnosti iz srpske istorije. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i pridružujem Svetoga Savu. Odnosno Svetome Savi pridružujem Nikolu Teslu i Mihajla Pupina. Da vidite kako je uloga majki u životu Nikole Tesla i Mihajla Pupina. Teslin otac, Prota Milutin Tesla, je bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. Kažu da je govorio nekoliko jezika. Bio sveštenik. Znači, imao sigurno zavidno duhovno obrazovanje. A ko je naučio Teslu Svetome pismu i Evanđelju? Majka Georgijina. Koja je bila, kažu, izuzetan pronalazač. Ali ga je pre svega učila Svetome pismu. Dakle, Tesla ne kaže, učio me otac. Doduše, on je i rano ostao bez oca, kao i Mihajlo Pupin, ali kaže, Svetome pismu me naučila majka. Omiljena knjiga Svetoga pisma Nikole Tesla je Otkrovenje Svetog Jovana Bogoslova. To znači da je njegov omiljeni evanđelist i pisac, evanđelski pisac Sveti Jovan Gromov. Može li biti slučajno? Dakle, onaj koji je zagrmeo, najglasnije bogoslovstvovao o dolasku Spasitelja sveta, to je Jovan Bogoslov ili Jovan, sin Groma, zagrme sa neba Gospod, kaže se u Svetom pismu. A on je sin Groma. A onaj koji je gromove vezao u tišinu, a mislim da je to činio Nikola Tesla, dakle, voleo je najviše sina Groma, odnosno Svetog Jovana Gromova. Na taj put ga, dakle, upućuje majka. A majka Mihajla Pupina se zvala Olimpijada. I kaže Pupin da je odlično znala Sveto pismo, da je često recitovala ili pevala psalme i znala žitija svetih. Ja sam sklon pomisliti da je napamet znala psaltir. Kao što su monasi u srednjem veku, danas ne znam da li neko zna napamet psaltir, verovatno podvižnici veliki, sigurno i danas, ali ništa neobično da srpski srednjovekovni monah zna psaltir napamet, pogotovo onaj koji se podvizavao u Karejskoj isposnici, gde se psaltir čitao dan i noć. Dakle, uveren sam da je i ona znala psaltir napamet. I ona je svog sina Mihajla uputila na Sveto pismo. Pa zar i Ana, majka Svetoga Save, nije uputila Svetoga Savu na Sveto pismo? Ne zato što, ne samo po analogiji, nego zato što je, uslovno rečeno, prirodnije da je ona u srednjem veku, kada smo bili više okrenuti Svetome pismu nego u 19. ili 20. veku, da ona bila potpuno posvećena Gospodu Bogu. A mogla je biti posvećena Bogu samo ako je čitala sveštene knjige, ako je poznavala Sveto pismo. A sigurno je imala značajnu ulogu u vaspitanju svojih sinova.
a njeno obrazovanje je isto došlo sa istoka, iz Vizantije. Znate, vratit ću se ponovo na sinove Nemanjine i Janine, ali prosto, pošto će vreme pobeći, a malo toga ću uspjeti da kažem o ovoj temi, ne smem da zaboravim 9. vek i svete slovenske apostole Ćirila i Metodija. Da li smatrate da postoji značajniji događaj u istoriji svih slovenskih naroda od te 863. godine? Ne postoji. Ne postoji. Tada je sveštena reč prozvučala na slovenskom jeziku. U početku beše reč i reč beše od Boga i Bog beše reč. Početak Jovanovog evanđelja. Pređe toga Sloveni se mučahu da svetu reč pišu latinskim i grčkim pismenima. Ajde čak da prihvatimo i srpsku istoriju pre srpske istorije. I da smo bili veliki, a veliki smo bili u prednemanjičkom periodu, a reći ću i zašto, i da smo imali pismena, ali sveštenoj istoriji sveta smo se priključili sa svetim Ćirilom i Metodijom. Mi smo bili deo istorije sveta i pre toga, ali pripadamo sveštenoj istoriji sveta sa njima. Da, postoji kraj 6. i početak 7. veka, i car Iraklije, i hrišćanizacija Srba. I ja sam sklon pomisli da su se Srbi sreli u vreme cara Iraklije sa svetim Maksimom Ispovednikom, koji je bio neki državni sekretar na dvoru cara Iraklija. Naravno, nije tada bio monah još. I čak sam sklon da poverujem da je blagodat, da je 10 Srba odbranilo doktorske disertacije na svetom Maksimu Ispovedniku, više nego na bilo kojem svetom ocu, rezultat te blagodati, tog istorijskog susreta. Ostajali su pregovori između Srba i cara Iraklija. U te pregovore morao je biti uključen njegov službenik, potonji svetitelj, sveti Maksim Ispovednik. Znate, mi smo imali jednog velikog prvojerarha u srednjem veku, arhijepiskop Danilo II. On je bio na dvoru kralja Milutina kao laik, ono što je Maksim Ispovednik bio na dvoru cara Iraklija. Ne postoji ličnost slična, toliko slična Svetome Savi kao što je arhijepiskop Danilo II. I pisac, i ktitor, i graditelj, i poznavalac ikonografije, i diplomata, i ratnik. Organizovao odbranu Svete Gore, i Hilandara, i Svetog Pantelejmona. I rođen u vizantijskom krilu. U njegovo vreme u Pećkoj arhijepiskopiji, pošto nije patrijaršija tada, bili su i Grci monasi, pa se zajednički prevodilo sa grčkog, odnosno starog grčkog, sveti oci, tipik i sve ostalo što je bilo deo sveštene literature u Peći se, dakle, zajednički su delovali i Srbi i Grci. Mi smo bili u tom krilu, u tom naručju vizantijskom. Nama je u tom naručju, to naručje je bilo naše prirodno naručje. Nije Rim. Nije Rim. Poslednjih godina u Nišu je prevladala jedna ideja o bliskosti Niša i Rima zbog cara Konstantina. Katastrofalna teza, nedobronamerna teza, sračunata da se stvore uslovi za posetu rimskog pape Srbiji. Rim je prezreo car Konstantin. Taj koga najviše promoteri te ideje vezuju za Rim, on je prezreo Rim. Evo, Radila Radića, neki napadaju, on je odličan vizantolog. Uzmite njegovu knjigu o caru Konstantinu i tamo ćete naći, znači on je potpuno objektivan, dakle. Ne pripada ni globalistima, ni antiglobalistima, znači, u toj knjizi, a i u mnogim drugim knjigama, nije potrebna ni ta knjiga, ni mnoge druge, ali
Da nije prezirao Rim, zašto bi predstavnicu carstva preneo na Bosvaru, Konstantinopol? Ja bih volio kada bi u Rimu objavili poslanicu koju je Sveti Sava napisao rimskome papi u 13. veku. Ja ne verujem da je ta poslanica nestala. Ja mislim da se brižljivo čuva. Ali srpska svest u srednjem veku je nadahnuta idejom u Konstantinu. I ova druga krajnost, osporavanje Konstantina kao svetitelja je potpuno pogrešna. U žitiju Svetog Simeona, koje je napisao Sveti Sava, Sveti Sava pozajmljuje stihove iz službe Svetom caru Konstantinu. Da bi rekao za svog oca da imao Davidovu krotost, Josifovu dobru narav i Solomonovu premudrost. To je jedna stihira iz službe Svetom caru Konstantinu. Iza Savu je Stefan Nemanja novi Konstantin. Novi Konstantin. Novi Konstantin je i Milutin. I svaki srpski vladar, svaki Nemanjić je za svakog srpskog pisca novi Konstantin. I Niš ima jednu divnu poziciju da za pokrovitelja, odnosno zaštitnik, ima dva Konstantina. Velikog Konstantina i Stefana Nemanju, novog Konstantina. Stefana Nemanju smo nekako odbacili. Pročitajte žitije Svetog Simeona Stefana Prvovenčanog, pa ćete vidjeti koliko čuda u Nišu koje je učinio Sveti Simeon štiteći svog sina. Nijedan grad nema takvo mesto u srpskoj sveštenoj književnosti u srednjem veku kao Niš kod Stefana Prvovenčanog i Beograd kod Konstantina Filozofa, odnosno kod despota Stefana Lazarevića. A despotov Beograd je i Novi Jerusalim i Novi Carigrad. I kad mi govorimo o vezi našoj sa Vizantijom, naša veza nije samo sa Carigradom, nego je ona i sa Jerusalimom. A gledajte, u 11. veku šta imamo u Svetoj zemlji? Imamo srpsku, to bi danas rekli, kulturnu koloniju, srpsku duhovnu koloniju. Srbija je, nažalost, potpuno odbacila pravoslavno duhovno nasleđe u svom obrazovnom sistemu i u svojoj novijoj državotvornoj politici. Zbog toga što smo odbacili ono što je drevno, predanjsko, imamo problem i sa sobom i sa drugima. Videli smo da Stefan Nemanja po svedočenju Domentijanov, to je taj srpski klasik, mnogovekovna predanja sabravši u jednom. Nije se odrekao ni jevrejskog, starozavjetnog, ni evanđeljskog, a ni vizantijskog. I sve je sabrao u jedno i primio ono što je predanje. A naši ne vladari, i vladari, ali prosto oni koji su vođe u onom mojsijevskom smislu srpskog naroda, ni u tom 9., ni u 10., ni u 11. veku nisu se odrekli predanja. Pa tako u 11. veku imamo čitavu duhovnu koloniju u Svetoj zemlji i tamo stvara i prepisuje knjige Dimitrija Sinait, jedan od prvih srpskih književnika i pisara. A mi ne znamo za Dimitrija Sinaita. Mi znamo ako znamo za Miroslavljevo evanđelje. Ako znamo za takozvano Vukanovo evanđelje, jer ono izgleda bilo prvobitno namenjeno Stefanu. Gledajte, to Vukanovo evanđelje prepisuje starac Simeon. Starac Simeon, Srbin. U duhovnom smislu znate šta znači starac. Onaj koji je duhovnik drugim monasima, ne samo monasima. Dakle, u predsvetosarskom periodu mi imamo starce.
Petra Koriškog je zamonašio starac, a Petar Koriški je savremenik Svetoga Save. Znači, mi imamo starce i taj Dimitrije Sinait je bio starac i on je bio duhovnik drugim pisarima. Mi to sve imamo u prednemanjičkom periodu, u predsvetosarskom periodu. I kad ja govorim o Svetom Savi, studentima, ima i ovdje mojih studenta, ja kažem, Sveti Sava je finale, veliko finale jedne epohe. I začetnik još jedne veće epohe, to je nemanjička. Dakle, zar bi mogao Sveti Sava da postoji da nije bilo tog perioda do Svetoga Save, da nije bilo i Dimitrija Sinaita i starca Simeona, koga on morao poznavati. Pa Srbi ne znaju gdje je rođen Sveti Sava. Uđite u bilo koju školu danas, srednju, ne morate osnovnu. Pitate gdje je rođen Sveti Sava, niko neće znati da vam kaže gdje je rođen Sveti. Pa tu gdje je stvarao, gdje je prepisivao to evanđelje, starac Simeon u Starom Merasu. Da li u Deževu ili tu negdje, uopšte nije važno, ali tu je rođen. To je sveta srpska zemlja pre Svetog Kosova i pre Svete Metohije, Stari Ras. I da pomenem i oca Svetozara Radojčića, zvao se Nikola Radojčić, čuveni srpski istoričar. I on je rekao, kako mi je žao gledati srpske istoričare kako puštaju da moćna nemanjička država nikne iz ničega. Mi bi nas rekli ni iz čega. A on tada piše iz ničega. Kako mi je bilo žao gledati srpski istoričare kako puštaju da moćna nemanjička država nikne iz ničega, odnosno ni iz čega. S pravom. Jer se Sveti Sava mogao roditi negdje na nekoj ledini gdje nema ničega. To je kao kada bi, ajde da uzmemo neki sinonim za pustinja neka. Kad bi u jednoj pustinji gdje nema vode, gdje nema života, moglo da izraste neki divan cvet. Nije moguće. A Sveti Sava je dakle izrastao na predivnoj livadi, punoj cveća, a gdje je on bio najlepši cvet. I ta livada, to je to naše kulturno nasljeđe pre Svetoga Save. A opet je to u vizantijskom krilu. Časlav Klimimirović, ja nisam istoričar, ali jedan od onih prvih naših vladara koji je napravio otklon prema Bugarima, on je bio bugarski štićenik i približio se Vizantiji. Pa knez Mutimir. U njegovo vreme Srbi imaju kontakta sa Metodijevom arhijepiskopijom, bratom Svetog Cirila, Sveti Metodije. To su sve, to je onaj, uslovno rečeno, priključak sveštenoj, naš priključak sveštenoj istoriji. A Ohrid, a gde je Ohrid? Uticaj Ohrida. I to zaboravljamo. Jedan od najstarijih glagojskih, svetotačkih tekstova nastoje negdje na prostoru današnje Makedonije. Ja sam čak sklon mišljenju da je tu negdje na ovo što danas nazivamo srpsko-makedonskom gradu, od Vranja dole prema Preševu. To je jedan parenezis Svetog Jefrema Sirina, čiji je jedini isti prepis, jedan hilandarski, ćirilski prepis 14. veka. Znači, samo srpska tradicija, ni ruska, ni bugarska, ne čuva vezu sa tom glagojskom tradicijom parenezisa Jefrema Sirina, samo srpska tradicija. A Jefrem Sirin je Sirijac, nije Vizantinac, znači mora biti prevesti sa sirijskog na starogrčki, a onda sa starogrčkog na staroslovenski ili srpskoslovenski. Da ne govorim o recepciji te svetotačke književnosti. Gledajte, Dimitrije Bogdanović je također veliki naš stručnjak za srednji vek. Ja mislim da su dva najveća apostola srpske medijevistike, Svetozar Radojčić i Dimitrije Bogdanović. Apostoli medijevistike. Dakle,
koji su naše srednjovekovno nasljeđe vidjeli, posmatrali, izučavali u onom suštinskom pravoslavnom duhu i pravoslavnom smislu. Dimitrije Bogdanović u jednom svom tekstu kaže: Srbi su u srednjem veku više čitali vizantijsku knjigu nego svoju. Pa sasvim prirodno. Kako to? Pa svoju su imali od Cirila i Metodija. A vizantijsku, znate, od 4. veka. I ako zamislite srpsku srednjovekovnu biblioteku, onu duhovnu, manastirsku, mada je ona i dvorska i vlastovska, onda u toj biblioteci ima više vizantijske knjige uslovno, nego srpske. Tu su srpska žitija, srpski nomokanon, zakon sudnji ljudi, kada je u pitanju ta pravna literatura, kada je u pitanju sveštena, pa tu su sveti oci, naravno i evanđelja, i služabnici, Mineji, Oktoisi, pa Oktoih, to je Vizantija, Mineji, to je Vizantija, služabnik je Vizantija. Procentualno to je možda 80% uslovno vizantijska knjiga, 20% srpska knjiga. I to me opet vraća majici Svetove Save. Stefan Prvovenčan, ajde, možda nam je jasan Sveti Sava i shvatamo njegov značaj. Ali Stefan Prvovenčan je bio tumač Svetoga pisma, egzegeta. Dakle, ne samo vladar, ne samo pisac. Imate srednjovekovno svjedočanstvo da je odlično svirao gusle i bubnjeve, znao je da zabavlja često one, pošto je bio ratnik, oko sebe, ali i da je tumač Svetoga. Teodosije Hilandarac, koji također se oslanja na srpsko predanje, ne samo na sveto predanje, svedoči o njemu kao tumaču Svetoga pisma. Ali mislim da je u duši bio liturg, ono što nije postao, dakle, onaj koji služi. Negdje sam pročitao skoro, ne mogu, žao mi je što to nisam zapisao, da je imao želju da bude monah. I ta želja mu se ispunila, Sava ga je na samrti zamonašio. Ali negdje duboko mislim da je bio liturg. Recimo, kad čitate njegovo delo, pre svega žitije Svetog Simeona, imate neke dva pristupa, dve faze. Na jednoj strani on je dosta hladan narator, pripovedač. On, recimo, bez imalo emocija govori kako je Stefan Nemanja, njegov otac, osvajao gradove i Svrljig, i Niš, i Ćupriju, i Zemun, i ne znam šta, da nije ostao kamen na kamen. Vrlo hladnokrvno nas izveštava kako je njegov otac Stefan Nemanja onom jeretiku iščupao grlo, odnosno jezik iz grla. Kako je popalio sve jeretičke knjige. On je bio beskompromisan borac za pravoslavlje. Novak Ilibarda je nekih 10 godina ranije optužio Stefana Nemanju zato što je bio takav. Ali ne možemo mi to vreme meriti našim vremenom. To je bilo vreme teške borbe za očuvanje prave vere, odnosno pravoslavne vere. I Stefan Nemanja je udario temelj pravoverju u Srbiji. Stefan Nemanja je promovisao rusku dušu u Srbiji. Embrion Srpske crkve je nastao u vremenu Stefana Nemanje. Evo ga tu, na domak nas, u Toplici. Posle susreta sa Manojlom Kominom, vizantijskim vladarem, kada dobija Dubočicu na poklon, on trči bukvalno u Toplicu da zida svoje prve zadužbe. Svetog Nikolu i Presvetu Bogorodicu. A bio je udeoni vladar. Nije imao pravo da samostalno vodi crkvenu politiku. Zato braća vode rat protiv njega. Zato je zatočen. E sad vraćamo se opet na njegovu sinu. Znači, tu je veoma hladan narator, pripovedač. A kad ispisuje pohvalu časnom krstu povodom prenosa moštiju Svetog Simeona iz
Hilandara u Studenicu, pa je doneta i čestica časnog krsta. On je tu kao Sveti Roman Melod. Ili je više Sveti Roman Melod kada piše pohvalu Svetom Simeonu pri kraju žitija. Nije na samom kraju, jer je na kraju opis još jednog čuda. On, dakle, ne Sveti Sava, on u srpsku književnost uvodi poetiku akatista. Ne Sveti Sava koji je arhijepiskop, koji je monah, koji je arhimandrit pre toga. Žitije Svetog Simeona piše kao arhimandrit, a ne kao arhijepiskop. I još jedan, uslovno rečeno, veći paradoks, a opet je to naša veza sa Vizantijom. Prvi citir u našoj književnosti Svetog Jovana Lesvičnika. Ne Sveti Sava, nego on. Pogledajte sad srpske vladare. Omiljena knjiga despota Stefana je Lestvica Svetog Jovana Lesvičnika. Omiljena knjiga despota Đurđa Brankovića Lestvica. Ne samo omiljena, nego je poslao ljude u Svetu Goru, u Carigrad, da nađu najbolje prepise i na grčkom i na srpskom jeziku i da se uradi novi prevod Lestvice Svetog Jovana Lesvičnika. To je 15. vek. To je onaj despot Đurađ Branković koji je rekao, a šta bi rekli moji Srbi da ja ovako star prihvatim uniju. Poludao, skrenuo. To je srpski vladar. To je srpski vladar. Srpski vladar mora da ima ljubav prema svima i prema inovernima i prema drugima, ali mora da čuva pravu veru. Za srpskog vladara ne može biti prava vera neka jeretička vera. Ko će sad danas mire sa jereticima? Uvek će u srpskom narodu biti ispovednika prave vere. Ne znam da li je to. Despot Đurađ Branković je ispovednik prave vere. Sveti Sava, Stefan Nemanja, otac Justin Popović je ispovednik prave vere. I vladika Nikolaj, ali vladika Nikolaj, ako bi ga poredio sa nekim ličima, iako nije bio car, ali on je pesnik i prorok, kao David. A otac Justin, gromov, srpski gromov. To je naš Sveti Jovan Bogoslov, Jovan Gromov. Lestvica, dakle, opet se vraćam, mora da pravi malo digresije, jer smo živi i danas tom ruskom dušom, odnosno vizantijskom idejom. Dobro, ima oni koji kaže, pa nije to Vizant, to je Roman. Ne, nije važno, mislim. Mi ovdje govorimo, dakle, ja ne želim da govorimo o političkim pojmovima. Želim da govorimo o božanskim pojmovima, o božanskim idejama. Svetog Dionisija Areopagita Srbi prevode 1371. godine. Na srpski jezik. Znači, ja nisam ni teolog, ni filozof, ali mislim da ne postoji kompleksnijeg dela od tog korpusa Svetog Dionisija Areopagita. Tu je i antičko nasleđe, tu je i apostol Pavle, tu je sve u Dionisiju Areopagitu. I to je naša veza sa Vizantijom. A koga prevodi? Starac Isaija. Znači, imali smo u tom 14. veku takve duhove koji su nas ne držali uz Vizantiju, nego nas uzdizali povremeno iznad Vizantije. Pa ja ne znam, bar iz literature, nisam imao prilike da se lično uverim. Da li postoji na grčkom prostoru danas takvo slikarstvo kao što je Sopoćansko? Mi nismo ništa otkrili.
Beli anđeo nas predstavlja pred svetom, zaista nešto najlepše što imamo u srednjem veku. Ali pogledajte, evo ja ću samo, iako to nije najbolja reprodukcija, pogledajte ovog anđela. Neću reći da je ravan belom anđelu i nepristojno je porediti. Ovo je anđeo iz Pećkog Vaznesenja, također 13. vek. Zar ne vidite u ovom izrazu rusku dušu? Zar ne vidite prisustvo spasitelja sveta? Evo, neka prođe, a potrebna mi je ta pozivnica, čuvam je kao dokumentaciju, kao arhivu. U svakom sopoćanskom liku možete vidjeti spasitelja sveta. Uspenje, sopoćansko uspenje Presvete Bogorodice na nekoj izložbi fresaka, ne znam kada je to bilo, u Parizu, nekih 70. godina, proglašeno najlepšom freskom. A tu smo se uzdigli iznad. Ili arhitektura Gračanice, znate, tipičan vizantijski stil. Ili Ljubostinja, ili Njegoš, pa Njegoš je Vizantij. Filip Višnjić je Vizantij, Starac Milija, naši narodni pevači. I danas sam pročitao u Politici, jedan glumac je na nekom skupu rekao dokle više da slušamo istoriju od slepog guslara Filipa Višnjića. Pokušat će da proteraju sve, ne samo veronauku i školu, epsku poeziju, zato što je epska poezija narodna veronauka. Bolja nego ova veronauka što je predaje većina veroučitelja. Svaka čast, ima izvanrednih veroučitelja. Ali ako sačuvamo epsku poeziju u školama, sačuvali smo veronauku. I da će Bog i veronauka da se sačuva. Neka duša dečja će se naći u tome i ta duša dečja će postati ova ruska duša koja nema svoj geografski prostor o kome govori Svetozar Radonjić. Jedan student me pitao, evo ga ovde, profesore, koliko košta da se ode do Hilandara i Svete Gore? To je divno pitanje, lepo pitanje. I to je san svakog pravoslavnog hrišćana. Ali ja znam da većina ljudi danas, mladih ljudi, ne mogu da odu, iz finansijskih razloga. Ali dok ne odemo tamo, ajde da odemo do Lipovca, da odemo do Svetog Romana, da odemo do onih manastira, do Sukova ili ne znam, do Crne reke, Đuđevih stupova, gde se još uvek osjeća pravoslavni tanjak. Ima hramova, moram reći, gde se više ne osjeća pravoslavni. Ja pitam kakav je ovo tanjak koji se osjeća. To nije predanje. A tamjan, znate, čitava srpska srednjovekovna kultura je liturgijska, bogoslužbena kultura. A deo te kulture je i žitije, i liturgija, i evanđelje, i te freske, i ova freska. Ali i te bogoslužbene, ali i taj tamjan. Znači, hram je jedan sinkretizam koji nam dočarava prisustvo spasitelja sveta. Onog spasitelja sveta kome su nam najviše priveli slovenski apostoli Sveti Ćiril i Metodij. I kad bih slikao ja da sam slikar, kad bih znao da naslikam, ja bih uzeo i naslikao bih Ćirila i Metodija u jednoj koloni, na čelu kolone, a iza te kolone Srbija. A ovamo je Gospod Isus Hristos, spasitelj sveta. Kako prilazimo tom spasitelju sveta. I drugi su nas privodili pre njih. I drugi su nas privodili posle njih. I Sveti Sava srpski. Ali njihova je uloga posebna. Upravo je ta 863. koju pominjem veliki događaj. Onaj žižak, ona svetlost kandila ili sveće,
pod kojim su napisane prve reči Svetoga pisma na svetom slovenskom jeziku. To je ona vertikala, to je ona svetlost koja vezuje Srbe sa Vizantijom. I završit ću sa Svetim Savom, odužio sam. Babilonci su bili gordi, naravno, to iz Staroga Zaveta, pa su zidali tu kulu, zidali, kao da se približe Bogu i nebesima, pa im je Bog pomešao jezik. A kako se Srbi približili Bogu? Jezikom. Jezikom. Kakvim jezikom? Medoslovesnim jezikom. Znači onaj jezik koji u svojoj suštini ima, med označava svetost, ali ima i slovo, logos, prisustvo drugog lica Svete Trojice, ali pre svega Boga Logosa. To je taj svešteni jezik kojim su se Srbi približili Bogu. I kad Sveti Sava 1220. godine besedi episkopima koje je tek postavio na nove eparhije, prve srpske eparhije, on im poručuje sljedeće. Ako neko od vas uzdođe ka knjigama, neka bude sladak solju našega jezika. Ajde da prevedem. Ako neko od vas bude pisao knjige, neka te knjige piše sveštenim srpskim jezikom u čijoj suštini sam Gospod Isus Hristos koji je sol. To je bio naš književni jezik od svetih Ćirila i Metodija pa sve do Vuka. Znači, mi smo imali dva ta lingvistička, uslovno rečeno, prevrata. Jedan prevrat koji nas je iz paganstva uveo u sveštenu istoriju sveta sa svetim Ćirilom i Metodijom i sa Svetim Savom i ovaj drugi veliki prevrat sa Vukom koji nas je odvojio od tog sveštenog književnog jezika svetih Ćirila i Metodija i Svetoga Save. Ali imamo i druge poluge, naravno da se držimo tog sveštenog jezika, tog sveštenog predanja i te vizantijske, odnosno vizantijske ideje ili ruske duše koje sam ja toliko posvetio pažnje večeras, upravo iz razloga da bih naglasio ne njenu nacionalnu odredu, nego njenu univerzalnu, ne opšte hrišćansku, nego univerzalnu katoličansku, pravoslavnu odrednicu. I toj ideji, naravno, pripada i srpski narod, kako svojom kulturom, ali iznad svega svojom pravoslavnom verom, ali i svojom pravoslavnom